Salibonani ihlobo ezithandekayo. Thanda ukubonga ukubana sihlangane namhlanje ukubana sifunde ilizwi likaNkulunkulu sindawonye, ikakhulu ngaleli viki eliqhakathekileyo leliphawulekileyo, iviki lapho esinanza khona lokucabanga, lokukhulekela, lokusekela, lokukhusela umsebenzi owenziwa ngabanali labo abazinikelayo ukuthi impilo yabo yonke baza kusebenzela uNkulunkulu baze behlukaniswe ukufa u-8 October kulonyaka ubekwe eceleni ngendlela eqhakathekileyo. Ngakho inkulumo yami yekuseni iyami khonapho ekukhangeleni umsebenzi oqhakathekileyo owenziwa yilabo uThixo abathumileyo. Nginika isihloko esithi sona umfundisi wami engimthandayo, umthungameli wami engimthandayo nxa ufuna eBhayibhelini, noma ungathi ngumdala webandla omthandayo, ngoba iMinisterial Association yeZimbabwe West Union Conference ikhangela abafundisi, khangela amadala bebandla, ama-elders, lamadikoni, lamadikonikazi. Kasikeni-ke eBhayibhelini singachithi isikhathi. Ngithanda sibale encwadini yemsebenzi loba izenzo zabapostoli, sahluko sesine, chapter 4, Acts chapter 4. Ngifuna sibale sisukele endimaneni eka 36, ithi yona iBhayibheli lapha kuverse 36. Kwathi uJosefa owabizwa ngabapostoli ngokuthi nguBarnabas, okuyikuthi indodana yokududuza, umLevi waseKupros ngokuzalwa, elesiqindi, wasithengisa, waletha imali, wayibeka ngasezinyaweni zabapostoli. Funa ubana ngikhulume ngoBarnabas lamhlanje, hlobo zami ezithandekayo, njengomfundisi, njengo-church elder, njengomthungameli. Barnabas iBhayibheli kalikhulumi kakhulu ngaye, kodwa indoda emadodeni impela ekuthungameleni ibandla likaNkulunkulu. Nxa sikhangele amabizo ayachasisa izenzo zabantu. Barnabas ngokuzalwa nguJosefa lizwile ngibala eBhayibhelini, kodwa-ke ngenxa yezenzo zakhe waphiwa igama esithi ngesilungu i-nickname elingasilo lokuzalwa elithi Barnabas. Ibizo elithi Barnabas litsho ukuthi indodana yenkuthazo, son of encouragement ngesilungu, loba indodana yenduduzo njengalokho kubekwe lapha, son of consolation. Yilo igama uBarnabas aliphiwayo, njalo yilo elagcina seliyilo aziwa ngalo, sengazathi yilo igama lakhe. Kodwa leli gama livela ezenzweni zakhe esiza kuzikhangela kungasekude lamhlanje. Ngithanda ubana ngeke ngichasise ubana iBhayibheli liyaveza kundimane sizibalileyo ukuthi uBarnabas wayevela elizweni laseCyprus. Njalo liyachasisa ukubana uBarnabas ofananayo, nxa ubala kwezinye izindawo uzafunda ubana uBarnabas ofananayo nguye owayengumfowabo kanina kaJohane Marko. Unina kaJohane Marko nguJohn Mark ngesilungu, nguye esimazi elendlu ephezulu lapho uJesu aba lenkonzo yokucina labafundi bakhe khona. Nxa sibalayo ke sithola ukuthi uBarnabas uvezwa ngokuqala njengomuntu owayenenhliziyo yokupha lokwabelana labanye, indoda elenhliziyo ebanzi, enhliziyo ekhululekileyo, enezandla ezivulekileyo emsebenzini kaNkulunkulu. Vumani bathandekayo ngithi mina masinyane, uBarnabas akazange azinikele kuphela njengomfundisi kumbe njengomvangeli emsebenzini kaNkulunkulu, kodwa wanikela ngitsho lengcebo yakhe, ngoba liyasitshela iBhayibheli ubana wathengisa isiqinti. Ngenye indlela ngolimi lwalamhlanje kwakuliplaza, ngenye indlela kwakuyindawo eyisigaba sakhe, ilizwe elalibizwa ngegama lakhe, lilezincwadi lamaphepha, wathengisa, waletha emsebenzini kaNkulunkulu. Kusobala-ke hlobo ezithandekayo ukuthi kwakungasomnikelo nje wansuku zonke lo, ngoba nxa usubala kusahluko ngu-5 uthola u-Ananiya loSafira bethinteka labo bezama ubana balungisele uBarnabas ngomnikelo awunikelayo.
ndoda emthandayo uJesu eyanikela impilo yayo, yanikela lakho konke okwayo emsebenzini kaJehova. uBarnabas sithola njalo ukubana wayengumuntu okholwayo ukuthi umusa kaNkulunkulu uyaguqula izimpilo zabantu. Nxa ubala encwadini yemsebenzi kulapho enza ukugqila khona kunkulumo yethu namhlanje. Incwadi yemsebenzi isahluko sika 9 indima ka26 lo27 ikhuluma ngoPaul lapha. Ithi yona esefikile eJerusalema wazama ukuzihlanganisa labafundi, kodwa bonke bamesaba bengakholwa ukuba ungumfundi. Verse 27. Kodwa uBarnabas wamthatha wamusa kubapostoli, wabalandisela ukuthi uyibonile inkosi endleleni, lokuthi ikhulumile laye, lokuthi eDamaseko ushumayele ngesibindi ngebizo likaJesu. Nangu uBarnabas ihlobo elithandekayo. Paul sephendukile, seke washumayela eDamaseko, kodwa nxa sesiza lapha eJerusalema bayamgwema abafundisi, bayala kumamukela, banesizathu hlobo elithandekayo, ngoba khumbula ubana nguPaul ofananayo wayezingela amaKristu, wayeke wabazingela labo, kodwa ke nxa benjalo bemgwema besala ukubana bamamukele, yothi mhlawumbe uze ukubana abe ngumcuphi, mhlawumbe uze ukubana bamunye inyongo azi ngabo ukuze abathathe ayebanikela kubaFarisi, bala kumamukela. Kodwa ivesi lika 27 liyakutshela ukubana uBarnabas wamthatha wamusa kubafundi, wabachasisela, wabalandisela, wabavezela ubana uPaul ebelimaze ngumbulali ngenxa yomusa kaNkulunkulu useguqukile. uBarnabas indodana yenduduzo, indodana yenkuthazo, wayekholwa ubana umusa kaNkulunkulu uyaguqula abantu. Hlobo elithandekayo, kwesinye isikhathi siyabala ngomusa kaNkulunkulu, kuyindaba ethile ubala ngomusa kaNkulunkulu, kodwa kuqinisekile kuqotho ukubana sazi ubana lumusa kaNkulunkulu uyaguqula impilo zabantu. Akula muntu ongulahliwe, akula muntu ongugangeni. Umusa kaNkulunkulu uyathatha ugangeni, uyathatha isidlova, uyathatha isigebenga, uguqule isigebenga sibe ngumuntu omutsha. uBarnabas ihlobo elithandekayo kubo bonke abafundi wakholwa ubana umusa kaThixo uyaguqula impilo zabantu. Hlobo elithandekayo, ngikhuluma kakhulu labathungameli, ngikhuluma labafundisi, ngikhuluma labavangeli ababizela abantu esindisweni, ubana njengoBarnabas kasikukholwe ubana umusa omangalisayo, hlabelela uthi amazing grace ngesilungu, umusa kaYesu uyaguqula impilo zabantu. Nxa sibala njalo sisiya phambili kusahluko ngu11 incwadi yemsebenzi efananayo, ngifuna abana sibale kusahluko ngesika 11 uvesi ngu22 lo23 incwadi yemsebenzi ngu11 ivesi ngu22 lo23. iBhayibheli lona zezwakala indaba zabo endlebeni zebandla laseJerusalema, bathumela uBarnabas eAntioch. Ethanda iBhayibheli hlobo ethandekayo, nxa ivangeli laselichakile behamba beshumayela sebefikile eAntioch yaseSiriya, bezwa ukubana sekulabantu asebephendukile. Laleli dolobho kwakuhlangana khona imihlobo yonke yabantu, amaGriki, amaJuda, abezizwe babehlangana khona lapho. Kwaba nebandla elitsha elingafanani lebandla leJerusalema, ngoba leJerusalema lalingamaJuda wodwa, kodwa ibandla leli elese-Antioch yaseSiriya lalihlanganisa imhlobo yabantu abehlukeneyo. Ibandla selizwile kubana sebekhona sebephendukile, bathumela uBarnabas, indodana yenkuthazo, indodana yenduduzo, bana aye khona eAntioch yaseSiriya. iBhayibheli liyasitshela ubana nxa wayefika khona uBarnabas wabona umusa
kaNkulunkulu. Wabona umusa kaNkulunkulu. Bible yasitshela verse 23 kwathi ukuba afike wabona umusa kaNkulunkulu. Hallelujah. Barnabasi hlobethandekayo wengehluleki ubana abone umusa kaNkulunkulu. Umusa kaThixo ohlanganisa osokileyo longasokanga. Ohlanganisa umGriki nomJuda, abezizwe namaJuda. UBarnabas nxa wayefika ebandleni yase-Antioch yase-Syria wabona umusa kaNkulunkulu. Ngihlobo ethandekayo, namhlanje abantu behlukana ngemhlobo, behlukana ngezindimi, ngembala, qamba yonke into ekhona namhlanje. Oxenophobia laba abasebekhona, ukulwa labantu abangahlali lathi, konke lokhu kukhona, kodwa umusa kaThixo ngaphandle kusehlula. Kumele ivangeli lomshumayeli wevangeli atsho njengoBarnabas, abone umusa kaThixo ohlanganisa abantu bendima ezahlukeneyo, ohlanganisa imhlobo ehlukeneyo babe munye kuJesu Kristu. iBhayibheli lami lithi lona uBarnabas efike e-Antioch yase-Syria wabona usebenza komusa kaThixo enhlizweni zabantwana bakaNkulunkulu. Hlobo zami ezithandekayo, khumbulani ukuthi use-Antioch yase-Syria lapho amaKristu aqala khona ukubizwa ubana ngamaKristu. Igama lamhlanje lithi Christians, belithi amaKristu. Laphiwa ibandla kuqala e-Antioch yase-Syria. Incwadi yemisebenzi 11 ivesi 26. Indoda emangalisayo uBarnabas, umthungameli omangalisayo. uBarnabas wayekholwa njalo ekukhuliseni abanye abantu. Nxa sikhangela incwadi yemisebenzi 11 verse 25 kusiya ku26, sibale khona phana, uBarnabas wasesiya eTarsasi ukuba adinge uSawuli. Kwathi esemfumene wamletha e-Antioch. Kwaba ngumnyaka wonke behlangana lebandla bafundisa abantu abanengi. Kwaqala e-Antioch ukuba abafundi babizwe ngokuthiwa ngamaKristu. Ngikutshilo lokho. Nangu uBarnabas, ungakhangela ukudingisisa ukuthi umganga awuhambayo unganani. Esiyalanda uSawuli. uSawuli wemazi ukuthi uphethe maphepha bani. Liyakhumbula ukuthi uSawuli wayengumFarisi. Liyakhumbula ukuthi uSawuli Testament elitsha uPauli mbe uSawuli Testament elitsha amabhuku 13 avelela kuye. Ngenye indlela wayesiyadinga umuntu ophethe iCV noma izincwadi ezingedlula ezakhe. Umuntu ongafika amgabhele, umuntu ongafika amedlulele phambili, kodwa wahamba umango omude. uBarnabas indodana yenkuthazo ubana ayethatha uSawuli ubana sebenze laye. Hlobo zami ezithandekayo, nxa ungumthungameli kulabantu okumele ubakhulise. Akula buthungameli nxa kungelabantu abakhulayo ngaphansi kobuthungameli bakho. Kulabantu abanengi abakholisa ukuba liqhude elikhonya lodwa. Hlobo zami ezithandekayo, ubuthungameli uthi omunye obhalayo nxa kungelabantu abakulandelayo uyazihambela nje, uyazikholisela ukuhamba, kodwa akula muntu okulandelayo. uBarnabas wayengumthungameli okhulisa abanye abantu ngaphansi kwakhe. Wayengabakhulisi kuphela, lanxa belezipho ezingedlula zigabhele zakhe, uBarnabas wayezimisele ubana abakhulise. uPaul esikhuluma ngaye namhlanje olobe izincwadi engizibalisileyo 13 ezeTestament elitsha wakhula ngaphansi kwesandla sikaBarnabas. Lanxa singezwa kanengi sibone imfanekiso, sibone nezindawo begijimela uBarnabas bakhuluma kakhulu ngoPaul, kodwa iqiniso lamaqiniso ukuthi nguye owaveza uPaul kuapostoli ubana bamamukele ukuthi sephendukile. Nguye njalo owaya eTarsasi ubana athathe uPaul basebenze ndawonye ebandleni le-Antioch yase-Syria umnyaka owodwa ogcweleyo. Hlobo zami ezithandekayo, nxa uthanda ubana ufunde okuningi ngale indoda,
isikhathi asizukumvumela ekela ngithinte ngaleli jaha elibizwa ukuthiwa uJohani Marko. uJohani Marko sengitshilo bana abanye bathi umza wakhe kaBarnabas babe lobuhlobo loBarnabas. Ngokuhamba lokuqala behamba lompostoli Paul, ujaha leli uJohani Marko lizakhumbula nithe unina ngoyelendlu ephezulu laphana abadla khona isithebe. Nxa bethatha uhambo lokuqala ngaba lincwadi yemsebenzi ngo13 bayahamba laphana kuthi nxa sekusendleleni kuverse 13 laphana umfana uyabuyela emuva. Asikwazi ukuthi kwasekuhambe njani, asikwazi ukuthi kwakulobunzima bani, kodwa ke umfana uJohani Marko uyabuyela emuva eJerusalema. Sikwazi kumbe wayengumsalala njengokutsho kwalamhlanje kwasokumzimela engajwayelanga ejayela ukutshona eluse amabroiler engajayelanga ubunzima umfana, asikwazi, kodwa umfana uyabuyela emuva eJerusalema. Into sezinzima, uyabuyela emuva. Nxa esebuyele emuva iBhayibheli bese lisitshela ukuthi uPaul uthena kuBarnabas ake sibuyele njalo siyebona amabandla esiwachileyo emuva. Nxa sebebuyela kumsebenzi ngo15 bese ngo36 kuya ku37 iBhayibheli lihlona uBarnabas njengemvelo hlobo sakhe phela uJohani Marko wafuna ukuthi bahambe laye, kodwa uPaul wathi singeke sihambe levaka leli, igwala leli elibuyele labaleka nxa into sezinzima, umuntu obaleka empini asoze sihambe laye mfana oligwala. Kodwa uBarnabas kuthiwa kwaba lokuphikisana okukhulu phakathi kwabo, kwangahambelani kuhle izinkulumo baze behlukana. Wathatha uBarnabas wathatha uJohn Marko baqonda eCyprus. Kodwa into engifuna ukuthi ngiyilandela ungabala incwadi ekaTimothy wesibili sahluko ngo4 verse ngo9 sisiya ku11. Phangisa uze kimi masinyane nguPaul lo ukhuluma kuTimothy. Verse 10, ngoba uDema ngokuthanda lumhlaba ungihlamukile waya eThesalonika, uCrescena uye eGalatia, uTitus eDamaltia, nguLuka yedwa olami, uze lo Marko ngoba uyangisiza kakhulu ngokungisebenzela. Khangelani izihlobo ezithandekayo, uPaul sesejele sesekucineni kwempilo yakhe nxa elobela uTimothy uthi geze lo Marko. uMarko lo uncedwe ngubani? Uncedwe nguBarnabas. Haleluya. uMarko lo engxeyela lamhlanje ngaba silalo ivangeli likaMarko, ngabe uBarnabas kazange amkhulise amkhuthaze, kodwa uPaul uthi lapha nxa esekhuluma uthena woza lo Marko ngoba uyangisiza, uyabalisa asebehlubukile bamchiya oDema, kodwa uthi woza lo Marko ngoba ulusizo kimi. Ungabala njalo incwadi yabaseKolose ngo4 ivesi ngo10 khuluma ngaye uMarko, uthi uyalibingelela uAristarko oyisiboshwa kanye lami, lo Marko umza wakhe kaBarnabas elalayo ngaye ukuthi uba efika kini mamngeleni. Paul ukhuluma kakuhle manje ngoMarko. Ngubani omkhulisileyo? Ngubani omncedisileyo? Umfana wayeligwala, umfana wayekhanyela ivaka, wabuyela emuva. nguBarnabas, hlobo zami ethandekayo, umthungameli okhulisa abathungameli emva kwakhe. Uthi omunye lanxa usufile ungakwazi ukubana uhlakulele abanye abathungameli kawuzukufa, ngoba baza kuqhubekisela phambili umsebenzi oqalileyo. Ngifuna ukubana nxa ngiphetha ngigoqe ngale indlela. Kasibuyeleni encwadini ekamsebenzi ngo11. Ngifuna verse 24. Verse 24 uthena ngoba wayeyindoda elungileyo, egcwele umoya ongcwele lokukholwa, kwengezelelwa enkosini abantu abanengi. Barnabas, ihlobo zami ethandekayo, thungameli omnandi, mfundisi ophumelelayo, thungameli okhuthazayo. iBhayibheli lithi wayelungile. iBhayibheli kaliphonga ukufaka amabala angelamsebenzi.
Nxa iBhayibheli lithi umuntu ulungile uyabelungile. Kakwengezwa kufakwa sawudo. Wayelungile uBarnabas. Njalo egcwele umoya oyingcwele. Lapho ayethinta khona indonsela yakhe yayishiya abantu bekuJesu. iBhayibheli lithi abanengi badonselwa kuJesu ngenxa kaBarnabas. Indodana yenduduzo, indodana yenkuthazo. Mthungameli, ngithanda ubana nguncenge namhlanje bana iba njengoBarnabas. Barnabas wayelenhliziyo evulekileyo yokupha. Barnabas wayebona umusa kaThixo usebenza ebantwini. Barnabas wakhuthaza, wakhulisa abathungameli, abanye abaze bamgabhela ngamabizo langodumo, kodwa kazange akunake, kazange abe lendaba. Yiba ngumthungameli onguBarnabas lapho khona. Khulisa abanye abantu. Fundisa abanye abantu. Sekela abanye abantu abangenza mhlawumbe okwedlula wena. Ngiyambona abadlali bebhola. Kabadlali ibhola baze baye kufa. Kuyafika isigaba lapho ababa khona ngokusilungu kuthiwa ngocoach. Sebencedisa abafana abancane bana bakhule. Yibo ubuthungameli bona lobo esibubona kuBarnabas, indodana yenkuthazo. Kungumthandazo wami bana umfundisi lo engimthandayo sengani angathinta impilo yakho njengalokho ethinte impilo yami. Lawe ube nguBarnabas. Basize oSawuli babe ngoPaul. Basize oJohani Marko abalokugwala, abasabayo, abathandabuzayo, labo benelise ukufinyelela izinga eliphezulu. Inkosi ayikusize, inkosi kuphathise nxa ukwenza lokho, asithandaze. Babolungileyo siyabonga ngempilo kaBarnabas, indodana yenkuthazo. Sengazathi lathi singakhuthaza abanengi abangaba lobugwala, lobuvila, lokubuyela emuva. Ngegama lakho siyakhuleka. Amen.